Anya laki din! Daytoy laangan tinabati ijay anak ti asaw, nanang. Aywan, ginatang dajay inam. Ila ko kuna, taisupay nga igatang ko iti agas ko, anak ko. Kasla saan mat ngagbiag daytoy nga ukan? Saan sapay ang makapagna? Isumot nga minday tati buridak. Kunak idi ajay brown na burburan ti ibatim apara kanyak. Ay katurayom tumanan intun aganak ni Brown ay. Kasapulan mi nga rod ti aso itan, tanay. Ado ti mataktakawan ijay ayan may. Isu nga rod ajay dakkel kan napigsa ti kayat ko. Tapno makataol. Ay makataol day ta. Ang kukutal may. Di nan sapay mainga nga tingiwat na. Sili bakay, san samot na mabigatan ye ukan at inawat mo kininanang mo. Apay anak ko namday talakay. San na matakayat timangan? Isukat ti kunak kininanang. Inla ko na mangaminan dagiti kakabsat na. Alalakay, inkay gatangan iti gatas na. Pagkatasam, Igatangam iti naimas akanin na tapno pumigsa. iso paya paggasto sanday tanga ukan. Padasan taa. Barang agbyag kat isunto ti mangabog kadagiti agtatakaw. Inka nga roden alaan je tulbag ti tricycle, anya lakit day. Nay, agantar kamutan Ay, kumaray. Anya kayo matan? Di yu man ibalangan day takarag-karag at tricycle yu di tadalan. Awanin ti pagnaan mi, no kayat mi mat ti rumwar. Ay, kwa. Naglawa mo tayo ito'y pagnaan, maray. Saan kami makapagna, ta nakapatinga mo day ta tricycle yu? Ay, kasta ka day. Pasensya kan, amaray. Di yu pa'y amumot ti makikaruba. Mangmangan mo't tantoy asaw. Naimas lagaya mamakanti kayat na. Nay, inibus na aming gigatas. Agbiag da ito'y bakit. Sapay kumaa, taisunto ti parabantay dito'y balay. Para taol kunam kidia. Taulan na dagiti kaaruba. Nga uray di mo matan-anon ida. Kat kagurada ka. Asino nga'y tidakda ka matam akaaruba lakay? Ni Mari Mary Nagalaskid din ti imbaga na kanya kitay. No apay matakas ta ti ugali na. Griingkan ang! Anay ikaw! Payagan na no kamanan! Day talamat maturog ti amom nga aramidan. Ay nadadaulam mo day tapunganan nay! Agyaman ka kit di ta saan aday tatugaw ti impang urkukan ka. Apay ay sumuro ka manan ako nak! Kita man di takaruba. Kita kunak! Anya ti kita Day tabalay dasili. Napinturaanan. Day ti balay. Maleklik kablat ta ti diding na. Ay kat bay Pakasigura maya. Ay no inlan samad kumaday tuy diding ti balay ta. Sa anak kumaama kaungat akastoy. Kano ka na yung kamangagong ungal? Uray awan gap-gapo na. Ungat ka lang ungal. Anya laki day. Anya ti makunam bakal. Mayat matlaeng ka diti pintor da ito'y balay. Wala ka ay, pink ko naman. Isumot nga minti kayat mo akulay. Lakay, mabalin ka di apinturam da ito'y pagmasmasitasa? Ay katun Pink matlaeng alakay.
amin nga alad, kan uray dagiti paso, pinturam iti paint. Unlatan abakay. Lakay, agtaulin day to aso nga intod ni nanang. Nagturada na. Anya nga iti ipanagantakan ko na. Ay ket, gaputa na turad. Panaganan ta iti waki. Apay nga'y awaki. Basit nga aso. Angem feeling canine. Anyan laki day. Agin lalabasak man dito'y balay da seli. Takitaek man dayto'y pagmasmasitasan na. Napinturan at talaga, ket nagpintas. Maibagay jay pintur na, ijay kolor dagiti adu asabsabong dagiti masetas na. Ay na, jaklaki din nadlaw jay aso da ataol-ataol. Ay, maamandan tukit din akit-kitaek jay arubayan da. Imuna ako na nga. Tamabisina ka. Naang, napanak pa'y lagi matang itirikado ti lutuak. Ang mangmangan kan. Saan ako na makauray? Talaga mabisina ka. Inton malpas ka amangan, agaramid ka iti pagmasitasak, ha? Anya? Awala ti di ka ipaparamid na. Awan to pa'y apulos tinarugyam kadagiti ipapaaramid ko kan ka? Kano nagaduma nga main? Di ako na mau. No anya ti ununa. Sa anak kumameket nga agungat, no aramidem dagiti ipapaaramid ko kan ka? Wan. Aramida, kinton malpasa ka mangan. Kaya't ko atuladem di pagmasitasan ni Seli. Anyaya, klase day ta pagmasitasan na. Ingka ngamin kitaan Anya lagi dain, managapal kalaunay. No anya ti adday ti karuba. Kayat mo ka dameken ka. Anya lagi dain. Lakay, addan samot tinaulan ni Waki di tarwar. Apay, di mo kad nakita alimabas ni Meray. Tila tataulan mo ni Waki. Maangot na nga bain. No asino dagiti addadake sa pampanunutan na. Anya nga'y kumatida ka sa pampanunutan na. Saan tamat nga an-anwan, ngam, agkuskusila. Wan nga raw. Nagsayaatan ti pan nakaparada na ye tricycle kao. Ibaga nakitdi apasalsali. Kano naglawaan ti mabalay na pagnaanda. Ay nalakay. Addalimod asakit tinakam na kadata. Wan, isunga raw darumbang laang at aulan ni Wakay. Pag numaranta magayam ni Waki. Kas kalaag kakapsot nga agilan lansa. Kano kanto pa'y ngay amalpas no kasta ti panagilansam. Anya? Agtrab-trabaho ak lang arudan. Agungot ka pa'y lang. Barta kam ti agtrabaho. Marurudakan ka. Isardeng kunday tao. Anya ka lagi dain. Nay, nagpigsan ti taol ni Waki bakal. Unarod lakay. No dengdenggam kasla taol ti dakkel nga asaw. Saan anasayang dagiti pakpakantaan na imas ken kwa na bakal. Lakay. Timmaray mo tan arimwar ni Wakay. Adda siguro na angot na anas ken na taulan na ijerwar. Bay amlat tabakal anya laki dain. Ituloy mo ti agtrabaho.
Apay asim mardeng ka. Ungat ka lang ungat. Saan mo pa'y alinan saan, Jerry nakrak mo adiding? Awanan di ganas ka. Reklamo ka, reklamo. Hey! Taul kamot at taul nga asaw! Nay, agpagpada kayaw at tumanaol. Anyalaki day. Anya daytoy nakasurat dito'y likod ti tricycle yaw. Ay kat basaam ananang. Mabasa ka for sale. Ngam, apay ngay nga ilako yaw. Nabayagan na plano may kinilakay kung nga ilako day tadaan na tricycle nanang. Ngamain, gumatang kami itilugan. Aday gatang yaw. Adamot ananang. Napigsa tibay ensel nila kay ikaw. Ay kutsapay kumaa. Tamala ko yuday ta tricycle yaw. Addan agtaw-tawar nanang. Paray, ilakla ko yun dito tricycle yaw. Wan paray, Kaya't ko kumagatangan. adun ti mangibagbaga agatangan da. Angam no kayat mo, ila kuminkan ka. Mabalin paray. Karuba first before others, paray. Gatangam nga rudain. Manuti kwartam dita, paray. Anya tinagsaritaan nyo kini Arnel. Gatangan taon di tricycle da. Anya? Ha? Karag-karag nga glatlati at tricycle. Gatangam kit din. Nalakalaan, di pa nangilako da kanya. Uray man pa'y piso laeng ti panangilako da. Saan arumbang agatangam? Kaya't ko nga raw dagpasada. Tapno saan ka reklamo ngawan aramida. Anya laangan nga iti maibagada. Ngagbibisin ka? Awan ti kwartam apaggatang mo iti brand nyo. Urayan niya pa itar aramida. Madayaw anaalalwan di pa nagbiagda. Agtal na ka man kita. Apal mo lang na ita. Iso asaan mo kaya tagatangang di tricycle da. Apay ko mga apalak idangay. Ay na, umapal ka kadakwada. Iso akagurgura mi da. Uray sanda ka magnanan mo. Nay, dahil jay samang tikinatang daalugan. Ngita sirip-siripon nakit din. Apaw, nagwapo na lugan. Di mo man tan-atan-awan ta makita da ka. Ay, nakman kita. No, di ka lagbain! Ang suplikas! Brand nyaw, talaga mo ta. Ha, brand nyaw talaga. Tayo ginatang yung alungan paray. Nabayagan agururnong kami kinibakait. Tapno makagatang kami ti kastalugan, paray. Kahit, kasano nga yan, tayo tricycle yaw. Alaam nga minan uray installment mon, paray. Mabalin paray. Nay, angot-angutan nak mo tayo asang paray. Karkar na. Saan nakabot at ataulan? Agayam kami paray. Apay nga ta. Nuni bakit mo ti makita na alumabas? Nagpigsa ti panagtaul na. Waki! Nay, ay ayabanan ni bakit ko ni Wake. Tama nga nagtaul manain. Saan paray? Kay ayo naktaasaw. Anyalagid day. Ikatamday ta tricycle dita sangwanan ti balay. Jak kayat ama parking dita dayta. Ay, pakasikura maya. Ipasadak nga raw. Apay ngamin nga inalam. Hulugak kanaw. Aw, di nalawag akayat da at tulungan dak. Kas kamula kakaasila una yan. Yaho, nagadulaki di reklamo mo na ya.
Ibagam giday, no dapagatang mo. Hala, tamapan ko gatangan. Pangpadasak man na iti tricycle. No kasanaw, titaray na. Jak amo lakay. No apay apilpilyan ni Waki ti tataulan na. Ay, kunakmetken ka. At taulan na dagiti dakas ti panagpampanunot na. Kas kinimere. Mary pa'y mat nga rod tinagan na. Saan mat gayam anasaya at tigalad na. Bay amon Ayun gayam lakay. Mabayadan nga ta nila kay na di tricycle. Bayadan na dayjay. Kunak nga uray hulugan na. Sa bagay, nabayag nga awan trabaho nila kay na. Tulong tamutan adayjay bakay. Tulong ta kadakwada nga agasawa. Sige agsabong kayo latta. Tanagagutak mo't amang sibog kada kaya. Hey! Ay! Oo na yun, apa nang taul na Waki kit ni Mary alumabas dita kalsada. Nita, kayat na nakamatan. Ay, Wakay! Stop! Ay no, pasensya kan Ameray. Anya ti panagkunkun na day taaso yo kanyak. Agtatakaw? Jakman ammo, tasi kalaeng mati kayat na ataulan. Anya? Nilakay mo, saan namot atataulan? Hay, imbag lakit dain, tasi mardeng atuman na ultoy aso may. Lumabas aklaang may tataulan na kon. Si mardengan ang nagtaol. Kastamat kumakan ka. Sumardeng kan agumurgura kada kamay. Tasaan da kamat nga an-anwan, Meray. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Hello guys! Good morning po sa inyong lahat. Open po ang Leah's Salon mula Monday to Saturday from 8 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening. Umay kayo na po, agpapintas! Yuhuu! Hello, shoutout po sa lahat. Apaw, mayat ti vlog mo abasan. Da kayo maggayam nana. Na yung pag-abigat yaw. Nagsapa kayo mutang. Wan, nasapa ako na nga imay dito sa salon mo. Ta amangan nga men, no adon to ti customer mo into no aldaw. Sa bagay mo di Oh, kita nyo ti paramid yun nana. Isimpam man day ti boko. Pukisam tanay, nagpudot mo tan ti panawon. Summer nga minen. Aywan nana. Ay, uri siya nga ron. Kit marik na akong ti bara, ti ayat na kanya. Ay, ti panawin ko na kuma. Anya, ay sika talaga. Ado ti amom nga. Ay na, adwa talaga nana. Oh, anya pa ti ipasimpayaw. Amo ngagpadalos kayo pa iti kuko. Aywan, iso ti may sapay nga imayak. Ipadalos ko ti kukukan ka. Sige, sige. Agi na kayo pa ibit nana. Rogyak ti bokyo after a minutes. Nag-feeling nga talaga day di abakla kahit kailan. Kunamutla, no? Ha? Mabitlangan riyan. Ang sino man ang tikap-apang? Day di man eh. Kita ang amin day ti vlog ni Bading ije Pilipinas. Feeling naman kat nagmayat jay salon na. Anya? Buyaom nga min Nag-commentak pa'y nga rod. Nagpangit day ta salon mo kudak man latan.
Nagturod ka mo tanan ng ibagay ti kastan, Ria. Apay ko mga agbuto nga katpod nomat. Nakaalalas matay salon na. Leia salon kon konana pay. Sika talaga. Bayam ta ka dilatan. Anya nga comment mo. Malalasana ka talaga. Iso nga in comment ko, naggalas na ito salon mo. Kunakon Anya lang nga ti makunanan lumabasa na ti comment mo. Ay, awan bibiyang ko kunak tumat. Tinapatag kanyak, kat na i-comment ko, ti kayat ko nga i-comment. Anya lakit din. Naiina. Ay, Diyos mio, Marimar. Unay dahito ako nan ngay. Hay, sus. Oh, Nalabas. kasalamat lad. Danang kadal di tatuldim iti panagikis mo. Ay, kita man dahito comment ni Andrea dito post ko. Unbelievable, oh. Kita mo. Ne. Apa nga akastama tante ikumkumit na dahi ta babae. Nagalas ka no ti salon ko, manong. Ay, pakanawam, ay pakawanam. Unay katalastog na dahito yun, babae. Naka-abroad lang. Kung namot lang no asino, nga guyawan. Hindi ka latabay-bayan. Grabe. Ay, nalaki din ni Andrea. Nga naman yung mga taong nakatikim ng dolyari sa abroad. Ay, Mas daaw kaya. Kat idi pa'y mo't adda diti Pilipinas kat nagalasan ti ugali na. Di nakarkarulaangan, idi naka-abroad. ay sa bagay mo't di manong. Baybayam lata, bayam nga uyawan na ka. Tinapatag, kat bukod mo a salon ti ipupos mo. Kang runan na, malaksid iti salon mo. At dapat iti drama nga anyalakit din kan gasat iti biyag a source of income mo. Ay, man, pudno dahi nga imbagang manong. Inayon mo pa di ito income ko iti Facebook, iti binulan. Oh, Katuan agasam dat. Oh. Katuan mo't ngamin, ni Andrea, nasken pa'y nga agabroad, tapno maadan iti dolyares. Sika, uray dito'y kalaang Pilipinas, at dalata ti makunkuna nga income mo. Husto ka manong. Sana na nasken pa mapanak agkuskos iti kubeta iti abroad. Agkadolyaris laang. By the way, sana nababati pa nagkita ka iti OFW. Idol ko dagita. Ni Andrea laang ti saan. Kanya lagi din tayo tao. Oh, ato ito script ko nga i-record tayo, Uncle Lando. Sa nga pulo nga script na ito, 5 nga anyalaki din, kan 5 agasat iti biyag. Apo, nagadumatan leya. Bilibak man. Ay, siyempre, Uncle Lando, amumute na niya, umadwa talaga iti script ko, no adumot iti bashers ko. Aywan, nakitak man ti comment ni Andrea iti post mo may papaniti salon mo. Dagita nga rod ket, Uncle. Ngam, to tell you honestly, Uncle, anya, pagyamanak man nagidya basher ko, akas ka ni Andrea. Ha? Nakunak na ita, gaputa para kanya, ket mga ipapaay iti idea asuratak. Agkakwarta akpay, Uncle. Dagitaman ti pagbilbilibakan ka. Yak amo no, anya launa, iti pagkaskasyayan na, nadya babae. Kasla amin nga ipost ko iti Facebook, ket mas asar nga oray saan kumot nga anuan. Bayam lang, Leia. Nakusula nga apal na jay. Iso nga itultuloy mo kidni. Aramidam nga inspirasyon da ita. Ay, Uncle. Siya ket paabakan. No way. Pinanganak akong palaban, you know. Malalag record tayo kid din. Nakasagana pa yun na ito tripod ko tayo. I-video man, nagiti drama tayo. Tada i-post ko man. Tapno, adaman nanti i-bashda. Kanya laki din na kita. Kitaan mo, kasla guuyong, diba? Ha? Nimot man, Leia, dahil tabuy-buyaam. Wan, impose naman ang dati panagkatkatawa na iti recording da. Ay na, kunamot lang no bagbagay na ti panagkatkatawa na. Anya, saan ka maawatan? Apay akasta una ang asar katunggal at na makita bapos ni Leia iti Pilipinas. Nagalas nga rod. Ay, pay man ta komentak man. Pitlaang.
Tawa ng tawa, di mo naman bagay. Kunak man! Oh, Diyos mio, Marimar. Andrea, nakababay laki di kan kuha na. Nung makita na dahil kumkumit mo, uy. No idadak iti Pilipinas, kat mabainak nga comment iti kakastoy, saan itan? Gaputadak mo tan dito'y Saudi. Kumikita na ako ng dollars. Siya, kakarampot lang naman ang mga kinikita niya. What? How come akasta ti panunot mo itan? Ay basta! Mabwisit ka talaga no makikita ti post na iti Facebook. Kunam na nagdadakkel ti income na iti salon na. Kastamotan iti dramas na. Ay, feeling nga talaga. Anya? Ay, wan! Kumentak pa man gayam ti may sa post na. Dayta. Aglulong ba dagita wrinkles di taropam? I-comment ko nakastoy. Kita man tilain mo abakla ka. Ay, apo! Agbash lang arudan. Wrong spelling pie. Abay, adaman ba sermon? Dahito man ni Manong, ni Andrea Mutlaeng, kunana, katawa ka no katawa yung drama, ngam saan ko kanumot abagbagay. Una yan. Anya? At apay may sa comment na, aglulong ba ka no nagiti wrinkles ko dito ropak. Nagbash lang arudan, wrong spelling pie. Mutalang ang arod no kasta. Talaga, Agbas lang arudan, wrong spelling ba? Tigat nakababay. Ay, nakababay na talaga, Ay, apo, dahi nga, Andrea. Manipod na ka-abroad, limastugan. Wala namang ibubuga, you know. Diya timang tutop iti basher akas kingkwana. Ngam aglablabas mo't manong. Ni pampanakal na ti dolyari sa masusweldo na iya abroad. Di na mga rod may pasimpa ti balay da. Dahi tang arod gad. Isumot lang taday ti panunot ko na ita. Palastog a palastog. Nga dag susweldo iti dollars ngam. Diyak ammo iti tayo babae. Into no matutupan, ibaganan tumanan na da tao ti dakas. Nga ora isoma ti mangirugrugi iti apa. Di kalat na baybayan. Mauman tulat ta ka di. Malaki din. Yagmun ti may gatang iti semento. Tapno malpasan ang mapalitadahan amin na sulit ti balay mo. Ala, mabit lang manong. Bayam dagita. Numaminsan, dagiti kakasta at tao. Apal dala ang ti dadduma a pagkaskastanda. Awan kadakwada dagiti banhag nga dakin ka. Iso anagasat ka ading ko. Nakapudpudot ng pumanagnaka. Ay, wala na. Naggapuwa kaya anti-construction supply nagalaan mi kanimanong ko iti materyales. Ha? Ada nga min balance ko, iso tinapan ko binayadan. Ay, naimbag ka pa'y tanalpasan ti balay mo. Ay, kamaudyanan na nalpas mo tin Uray sana ka naka-abroad, nagsweldo iti dolyares, kahit nakapabalayak mo't latta. Uray kakarampot ako na ni Andrea. Mangmusmusa di taanagan. Ay, husto ka itinayta nga imbagam. Makitkitak man dagiti comment ni Andrea ka dagiti post mo. Pasig mo't anagaalas ti ibagbagana. Wala na, nalabas. Ngambay-bay ak. No iso dahi ti pakaragsakan kang pakaliwliwaan na. Akit anyang ay. Go! Dilag ba inday nga Andrea? No ti Tagalog kat kunada nga wala pang napapatunayan sa mundo. Pero mayabang na. Tama, nana. Tumpak. Uyawan na pa iti salon ko. Uyawan na pa iti panagdramak. Saan ko kano abagbagay. Ngam, ayos lang. Wala akong pakialam sa kanya. Bahala siya. Wan, bay amla ang basang. Iti da ito akinabakat ko. Awan pa'y nasiputak nga imasinsaw. Wano pimintas ti biyag na. Gapo, iti kinapangas na. True lalo, nana. Ay, sabay la ko ma. No, siyak mati mapagasnatan nga agabrod. Saan to ko mga agbalit ugalik, nana? Gapo iti dolyares. Anya laki din. Nakababaing kalakid di kinibakla si ka. Ha? Tapay ko
babainakan ko na. Nakita kami tipos ni Manong na Brent iti kalman. Finally ko na naman. Naimbag pa day dyan ang bakla ta nakapabalayan. Anya? Oho, imposible mo ta mapasamak dayta. Ha? Kan maysa, pangalaan na ngay kumaiti pagpabalay na kat kakarampot mati sweldo na. Nalabos ka man. Jaklapat yun na makapabalay day dya bakla. Kakarampot lang di sweldo na kunaktumat. Saan akas ka data dito'y abroad at dolyares ko naman. Si kakit di man. Dolyares ang ngamnaskan pa yung agkuskus ta iti kubetang sakbay ta makasweldo. Nagbangsit pa yung. Ngam ni baklang uyawam. Oras saan nga agkuskus agsusweldo lang tanya. Anya? Saan apa naguyaw ka dagiti OFW? Ngam no si kangamin anak uyaw. Day tantirumpang ken ka. Damat tinakita kapos ni Andre nga umada ni kanun ti panagawid na. Oh, kasta ka day, manong. Kano ay ka na? Diyan ka mo. Basta nakita klalim mabas mo't iti newsfeed ko. Gusto agawid. Tamno may naipakaamo dito lugar tayo. Anagado ti dolyaris, urnong na. Sapay la ko mga ruta kasta. Nakalaslas-tog. Saan ba na panaguyaw? Ngam saan da abukod ti daga nagbalayan da ita. Anytime nga ibagatakin ko kwa apumanaw da, kat awan maaramidan da. Ngam no apay mat nga minakasdya iti ugalinan niya. Kasi tinakunam idi manong. Idi adapay ni Andrea dito Pilipinas. Nalastugan. Di nakarakaro man di nakapan ijay Saudi. Mabay na anak kumaita do palastog na no napan ijay Saudi at turista lang. Ngam no kasdya mat anapan ijay nga kuskus iti kubeta. Sakit naglastog pay lang. Ultimo. Isuma. Naimbag kumaano, da pakakitaan ako nada. Ngam awan mo nga ron. Sa bagay, puloy da nga di kasta. Kan may sa, amin damat nga kakabsat kat kasta to gali da. Lalaki man wano babae kat naglalastog da. Nagringat agpalpalastog nga awan mo ti pakakitaan, mano. Kababain laeng kadagiti tao. Anya laki di. Oh, welcome home, Andrea. Nakaawid ka mo't gaya man. Ha? Ay, wala na. Idi na minsan pa yung aldaw kasta ka day. Kat kumusta ngay? Ada siguro mali-mali ta adulyares nga inawid mo niya. Ni nanamat. Undertone ti pa nagsasauyo Undertone nga ibagbagamat. Nakunakday ta makitkitak nga men dagiti comment mo iti post ni bakla. Ibabash mo pa'y nga raud. Anya? Total, kat kasinsin kumot ni Guryo, nga akin ko kwa iti dagaan nagsaadan ti balayaw. Ibagakkan kwa na, apapanawon na kayon. Tadamat siguro urnong mo na dulyares. Gumatang kan iti kabukbukudan yaw. Nana, saan kumamot akastaan? Oh, apay kumaasaan, no agbash ka kat nalabas. Kakarampot ko nampay kinibakla. Ngam, look at him now. Napimpintas nga amang tibiyag na ngamsi ka. Anya? Nakaskas daaw laang. Tas ikapay nga awan pa'y tinapanaknakan na itibiyag kat naglastog ka. Amin akin nalastog kat adamotan kan ka. Ay oo na yan. Nana, ibagam ka dagiti kakabsat mo. Saan kayo unay anaglastog, taawan mo tilas lastog yo. Maawatam! Oh, long time no see, Andrea. Oh, si Kamat Gayam, Leia. Wan, siya nga rod. Kit kumusta nga iti balikbayan? Siguro, so many dolyaris nga inyawid mo anya. Anya? Uy, kumusta nga eh. Abay, katla ka pimpiman ita. Idada ka pa ijay Saudi kat agkakanat ti comment mo iti post ko. Pa-share ko naman. Si Kakit Dimat, angaw ko laang matay jay. Angaw tarupam.
Amom si ka, nagalas na talaga ti ugalim. Kinapudno na, nakababain ka. Nakapan ka lang ijay Saudi, kunam lano asino ka, nga guyaw iti pada matao. Kwa, Pasensya ka kuman, Leia. Pasensya. Naimbag ko mga rudano, nag-awid ka, kit 5-1 a Levi's, dagiti kawis mo, kas kada pantim tamamati ngam saan may? Anya? Mom, sakbay ka nga guyaw, kakarampot ti sweldo. Nasken nga da napanakam dito yung lobo nga pakakitaan. Mapayinak kumaking ka no napangkay dyan Saudi at turista laeng. Saan mano a years mo ijay. Agpada tala nga makipurpurdiya laeng. Leia. Leia nga. Laylayak ka, dilam nay. Da kayo lang di pamilya, naglastog, ngawa mo tilas, lastog na. Anya laki din, apay niya tilas, lastog nyo ayang. Apod nung ka man. Anday ta, kas ka lang harod pimpiman nga po iti na ibagbaga ken kaday jay nga inuyaw mo. Alis. Di ka lang amin maaklon, pimpintas si biyag nang ka. So akas ta kakinkwana. Saan mat akasta? Apay nga rulakas jayating kung kumet mo kan kuana. Ura si nuket maasan ken makaunget mo't Saan na maulit pa'y? Saanin ko na, tanakariingan day tamat maturog a panunot mo. Pilyem nga ti ibabas mo. Promise. Saan na maulit ko naktumot? Andal day taken ka. Asaan aga puta nakaabroad ka, kat lumastog kan. Baga ampay kid din akakarampot ti sweldo na. Naglastog ka. Naragragsak matibiyag dang si ka. Anya lakit din. Isong agbaliw ka man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din. Nagkapunsamad dito yung balay day dyan nakamotor a Bombay. Wan lakay. Apay aya. Imutang ka manay? Pagpuunak. Dinakmat nga rin ikan iti kwartak. Utang ka lang nga utang. Siyak mo tagbayad! Sigurado mo bayadam, tadya kung kaya tagbayad ito utang mo. Uray pa'y maipabarangay ka kung naktumit. Baybayan kan. Pagpuunak ko naklang nga rodan. Iso asigurado nga danto pagbayad ko. Tanya ko matilakom. Bangos ilakok ka dagiti karuba. Bangos! Kano nagado ti aglaklako iti bangos. Sa bali a klase a bangos ti ilakok. Dahi tay boneless. Awan pa ti aglaklako dito iti kasta. Andiya jar aribongbongan da jay waiting shed. At na siguro ati gwapong artista ijay. Ay! Asino nga artista? Tamapan ko man kitaan? Kat mapanta tapno maamuan tano asino tayo tang artista na. Wan man, makakitak mo lang nga ti artista. Intan sakpya pumano tayo tang artista. Agpa-autograph man. Katuan nagadungag pa'y suti tao ijay. Ampay, asino nga artista tayo tang aribungbungan nyo dita? Uy, umay kayon! Gumatang kayo itilakok! Kunam nga artista ni Magaya Maria day tar aribungbungan da. Aguray ka. Damagan tanoan niya ti ilaklako na. Tanagato-tagatang namin. Maria, anya day talakom? Boneless abangos. Nalakalaang kanananam. Iso akitaan nyo, nagado ti gumatgatang. Bangos madan ti sindami di kalman. Ramanak man day talakom na talagamit lang anay imas ako na. Wana, buy one take one. Oh, buy one take one?
Adi ka pa eh. My kan, gumatang ta. Padasan taman tang siday di bonles sa bangus, nana. Sayang, saan ka agimatang? Naglaka tila ako ni Maria Abangos. Nalakayamot. Kadno nagngina. By one take one. Kan ado tinang ibaga at talaga na imas dayala ko na. Subla-sublam di tao si kanana. Kastaya. Iso nga imbes sa mapan ka di tatalipa pa agumatang iti sidain nyo. Mapan kan gumatang iti ayan na. Adayo ang alaklaka. Ngamdi tinapang adda purmalin na. Sige man laangan. Mapanak man lagumatangan. Adapay ka dinabati ala ko, Maria. Ay, awanan impareserve talaangan day tinana. Gatang kun tanay awan si daan mainton madamdam Ay, kasano ngayon tinagpareserve nana? Bayamon, unaan naklatan alakwan, si kakit dimot, kasla saan tanga agkaruba. Sige man laangan, mala, gatangan yung arudan nana. Kasta anya itayan ti promo na buy one take one now, buy one take two. Buy one take one laang nana, unay matan, anya lakit din. Nagadutigim matang itilakok a boneless abangos lakay. Naipaibos ko amin. Wan nga rod, mayat sa agpaisua. Kadwa anak tumanin ang mapanagala itilakok Kaano ti plano? Inton bigat mo lang San ka ngagpapautang tanay, nagrigat agsingir. Ay talaga sa anak nagpapautang niya. Kaslaeng ko nam no da umutang. Ura sino pa'y detang umutang? Saan ko nam? Lapsan ka pa dito balayo Nagapwamanan. Kat di ta aweting shed. Napanak imatang iti sedaan mi. Anya ngay day taginatang mo. Boneless abangos. Yala ako ni Maria. Di ka lang maumamad ngagsidsida iti kasta. Kat isumot tinala kamin. Apay adomanan ti agatang. Ay nawan. Kunak ngarod nga isunsamot ng ti pagbaknangan ni Maria si kanana. Aya. Wen, tani, umad adulat tati customer na. Kasta ka day. Sige nana, panawan kamay. Tamapan ko man lutuin dati si daan mi. $1,000, 10,000. Ay na. Ay bakit bumaknang tatalagan no kastoy. Ay mariknak. Ni, si kamot ti para bilang itinaglakwa kong lakay. Katanyangay, kastoy ti trabaho ti accounting officer. Accounting officer ka lang kanya, kat dinak matulungan naglako. Katanda ka mo taparala ako. Di ka pa'y mapanagtrabahon, nakailad ka latan ngagmalmalam. Urahim laang ang ti panagsangpat ko. Iso da ito iti trabaho bakit? Para bilang iti kwarta. Ay na. Ay, naglaing kan. Idi mangrugrugiak pa ilaang. Kusi-kusilapan nak. Sa ita, para bilang kalaangan iti paglaklakwak. Ay, ingkagluto. Anya mo ta pagluton lak mo. Ingkan na. Kasto yan na bambanogak. Ingkan na. Sus. Pidutan naman niya sinilasan. Uwan, mapanakon. Amom, nakitak ni Maria kinilakay na ijiili itay. Kat, anya ko mano nakitam ida. Mapanda ka nag-deposit iti kwartada iti bangko nana. Saan dama pan umutang? Kunakken ka bumaknang dan gabi iti panaglaklako da iti boneless na bangos.
Ay, agla ko aksamot Ha? Tuladim ni Maria? Kat, tapnusan lang ay suti bumaknang. Kasta ka mat, agtutulad ka na. Idi naglako kiti barbecue, naglako ka mat. Idi insardeng kon, insardeng mo mat, anya ka mat. Kat, awan mo agatang. Mang panunot ka mat, ay iti ilakom na. Awan originalitim. Ni, anya diar aramidan yun dito'y nana. Kasmat ay ti umay mo aramidan. Umay kayo mat agala iti ilako yun, nana? Katuan, agpadpadatan tun ay iti ilako no kasta. Abay, dakas. Saan mat kit di No buy one take one tilakom. Siya, aramedak a buy one take three. Nitan na panan. Inun-una anak matan. Agtutulad abakbakatan. Anya lakit din na ito ay akaaroba. Umay kayong gumatang. Boneless abangos. Ha? Buy one, take three. Umay kayo ang kaaroba. Ne. Ninsamot na naising de taglaklako di ta waiting shed. Bakit? Katuan lakay, iso. Ne. Inununaan na kamatayin. Wan nga rod. Sa dino ngayon ti paglakwam. Kanay, nag-displayan na matanday ta intero a waiting shed. Bakit? Kat ijaya ko na igid. Si Kanti na ipaigid. Umay kayo, nakaselti lakok ita. Nakasil ka no, bakit? Iso amapan amin dagiti agatang ijayan na. Awan sa timalakwam ita Buy one, take three, dahito lakok. Iso nga umay kayo. Ha? Ay, agasam nga deta, bakit? Nakasila talaga. Buy one, take three. Sos! Dahito'y laeng tinaglakwam, bakit? Coins? Sigurado ka? Ay, nagado a paglakwan na, ijay paymat abay ko. Mas dawa ka. Iso nga amin a customer ko, napandagim matang kankwanan Madya talaga ti ugali na dahita karuba. Kaslasan kayong agayam. Di lamang panunot mo titi sa bali a negosyo na. Saan ka di mat nga ugali na dahita idipay? Katuan, naapal nga min dayja karoba. Anyalaki din ita karubam. Siya kunti umakar iti paglakwan. Jayak langan sa bali a barangay. May mayat pa'y bakit kastan taramidam. Hay, awanan, di ka kumpitin siya. Wan nga rod, pimanawan ni Maria dito waiting shed. Kukwak amin na customer. Anya lang ti makunanakin ka na. Malaksit ta tinulad mo tilako na. Inaagaw mo pa iti paglakwan na. Anya ngay ko matimakunana, kat adak mat dito yan. Ngala, gumatang nga ro din tilakom nana. Anya tayo jay promom. Buy one, take three. Ay, awan ti kasta. Aha, anya nga awan. Kat no iso ti pukpuk ka mo. Strategic lang mat na di Sa anak nga ro din na gumatang. Panang loko mo tititaon. Adakan dito, iso agumatang kanay. Awan ti buy one, take three na. Malugyak mo ta na. Kat isumad nga min ti pukpuk ka mo. Kunak lang dayjay. Saan nga gumatangan? Gumatang ka, wano ipabarangay ka. Anya? Tabi nga pabarangay na ngay. Namin ano ka nakita nagpuro iti basurahan iti likod ti balayaw. Ay, may parit na ita. Anya? Ay, sige, gumatang ako. Gumatang kayo ni tilakok abangaws. Boneless.
Paray, umay kan gumatang. Ay, jak kayat ti gumatang itilakaw. Apay, di mo kaya ti buy one take try. Ay, ore pa man by one take 10. Jak lata kayat. Nagalsam mo na takilikilay, may istiri talakaw. Anya nagalsam. Ay, talaga mo tanalsam. Nay, kapigsaan na pay. Ha? Kaya't mun samot apir dyan na ito ilakok anya. Hamaw, may mayat ni Maria ti paggatangak. Apay nga makar ngamin ni Maria, ya. Ay, awan ti baby ang kukan ko ana. Sa dinaw, ti makaran na. Hindi ka mau. Na, Damagam makanya akon. Banaw! ay, Umay ko man subli dito ginatang ko anak ko yun, nana. Ha, tapay nga isublem. Nakalaalsam. Grabe. Nabayagsan na gito anak ko. Expert sa amatan. Anya nga expired nga ibagbagamot. Isublik, tamanog sakititan ko. Mabalin ayamot ti kasta. Basta gisublay. No return, no exchange. Ay, nakasta sa anak ko na gumatang itila ko yun. Mapana kung gumatang itila ko ni Maria. Ala, nagadutag gatang itila ko Maria. Sinurod na kan samot yung nagiti customer mo. Katuan, kita ang amin. Ay na, Uray madayo ka, sinurod na kalata. Pod na day ta. Kaday nga ilako ni Nana Ising. Awanin taggatang ken ko ana. Luklukwan naman ti tao. Isumot day ta timang mangag ko. May saka biktima na. Saan na maulit a gumatang akpay ken ko ana, Maria? Umay kayon, gumatang itilakok. Bakit? Sinurot na ka man ni Nana Ising. Imay mo't naglako dito yung abay mo. Wan nga ron, imay manan imabay ti awanan pain ang bakit. Awan sa kanong amin taggatang ijayan nakit. Na, tamapan ko man kasarita. Kumpruntara mon bakit? Saan ka matanagan? Nupungutan na ka. Umayak aganawa. May kayon, gumatang. Boneless abangaws, important day tayo. Apa sinurot nakmanan dito'y nana? Nay, sursurutan ka ayawat. Awan siguro ti customer mo ijayan niya. Iso sinurot nakmanan dito'y. Hoy, excuse me, Dabiana. Saan ka sursurutan na niya? Nita, uyawan nakpay. Aglakwak dito'y, kat saan nak amabalin aparitan, maawatam. Kunamot lalo asino kayo ni agsasao. Boneless tumatlaang day tagong nyo. Ha? Anya ti kunam? Day tagong nyo. Boneless kunak. Aglablabos kan anay ko? Aping agtong pa kayo matanana. Agdal na kayo man. Aping nagpatinga ka matan di talakay. Agpaigid ka tani. Umay naksugudan. Panasam apungutan ni bakit kunana, tamakitam. Ay, saan ka makibiyang ditoy? Apay kumasan, awan originality mabakit. Agtutulad ka. Agpanunot kamot itibukod mo ang negosyo. Day pag tinulungan da kaon. Agpapada kayo la tabatsoy. Nagsaw mo ti boneless ti agong na. Nauyaw kayo launay. Asino ayate muna ang naguyaw? Si kamot Sardangan na kami man surut-surutan Nana Ising. Mang panunot kamay itibukod mo ang negosyo. Ang lakit din ito ay akaro babakbakitan. Sardangan na kami atulad-tuladan kan surut-surutan. Maawatam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Okay, sir. Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, kwa. Ti kumarek lakay. Kumare? Kat no sir ti awag mo ken kuana. Unay kan Joel. Saludsudam met aminan. Andaman siguron planom dita, jak mo.
Masapol arumwar ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi, saan amabalin amaamuan ti uray asino. Amangan no lending, wan no lunmanan day ta. Intun kwan, agparikot kan tumanan no panagbabaya din. Insardeng kung dagita loan kas lakay. Anya laki din. Siguraduam lang. Nya kayat nga damanin umay agsinger diti balay. Wen awanen, fully paid ti loan kan lending ko anya. Addaak nanang, Anya ti masapul mo, sabit anak ko. adda ka din ni Hilda nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at met nga rod no kasta nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayan nanang. Ay, anya ti kapeyo? Adua, amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikape ak nga rod nanang. Manakman no naimas met lang ti kapeyo. Agpakada ako nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo, Hilda. Ah? Ay, kuha nanang. Anya manan ti inalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay met dagita gamit dayjay ahilda nanang. Addala kinita. Siguradom lang. Tamangan no ibaga namanan nga da mapukpukaw agamit na. Ni nanang met. Anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw. Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo kayat asawan day tangagtatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manan kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katrin namanan na ti kape. Naa. Anyat ginagara na diti balay nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pay. Adda siguro moten ati abastuda. Nasaya at mo't nga rod ano gimatang damot nanang. Tapno di da pagpalinan a grocery store ti balay no kastang umayda. Agrubwat ako, Joel lakay. Sikapay laang timaka mo kadagiti ubeng, ah? Sa dino ti papanamaya. Adda kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng inbag mo. Oops! Mutoy day tanga envelope. Na, Saan naparakin ka day ito anya? amangan mo't no papeles ti lending day ta. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Alawanin. Agrubot kang rodan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa na iti ubing iti balay. Wen, anya kalakit din. 2 hours la ang arumwara. Agsubli akmet la adagos. Dahito ti isaldak ka na kayo, sir. Itulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, saan mo't anakanagan king ka? Di kay madanagan, sir. Saan kayo nga itarayan? Ang mga nagreklamo ti aking kuko ti dayto at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradum laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta.
Tapno malpasan ti saritaan. Good for 6 months laang dayta ah. Wen sir, kalpasan ti inom abulan, isublik ti kwartayo. Agraman interes. Amuyo mat ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkatin ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day jay. Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa imot inlako tayo anateng Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mangay no bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinaggapan ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anyalakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod day ta iti takaw. Saan nga road? Nagato nga ibagbagam dita. Mapan mo kit din bagkatan. Taamangan do ang tudong. Matidtidan day kaya sigurado. Sapay karton lang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga itibayad mo, sabit? Alpasin din na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas a pawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak ngamin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano arod nga yung agbayad ka? Ikanak lang iti makalawas a pawayway, sir. Agbayad akto kada kayo. Sige. Ikang kay ti makalawa sa pawayway. Ngam sigurado pa may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo tayo, dahito titulo ti dagang insaldam. Wen, sir, di kay madanagan. Agdiskitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkape ka pa'y kabagays. Agyamanak kabagays. Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunak no kayat ni Hilda nga ilako ti dagana ije laod. Dayta tijak sigurado kabagays. Saludsudem tuman no nya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apagpatakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda ije laod adi na maasikasaw. Wen tabisi iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di namot masangaw. Wen nga raw, no di na maasikasaw, kayat na nga ilakaw, ibagam to kanyak kabagays. Sige kabagays. Ibagak ta itex nantukan ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kankwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay itay, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ija ilaod. Agbirbirok kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Diyak kayat nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ko? Adan to ananang, agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo, asaan mo nga ilako day jay. Wan nanang, ada planok iti day di adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarugyan? I-text mo nga rod ni uncle mo, tapno amuna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatagan da. Nanang, Apay ka day. diyak mo tan makita ti day di laod, nanang. Anya? Mapukpukaw ti titulo ti dagak. Nay, asino kumangay ti daduma ang mga anak ko.
Awangan no adalaang dita, ka di mo makita. Mabalintag sa lunsod, tata. Anya ti masapul mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti dayto at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti daga na. Insalda ni Madam Sabet, tata. Anya, insalda ni sabitken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain, hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Narigat mo tamakuntak. Isa nagdesisyon na nga umaya dito lugar yaw, tata. Mabalin ka din nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay una, diretsom laeng to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman na klaunay, tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y atitulo, sir. Hindi pa napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insalda ti kabsat mo day ta titulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Wen nga rod, ma'am. Ita, marigatan ako namang singir. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Wen man, ma'am. Jak amo ti aramidag. Nangaruna kit saan namit ako kwa ti insalda na. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Wen, ma'am. Lesson learned na ito'y kanyak. Doon sumarano, agbalinak nga istrikton. Dahil ti kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita panawan. Anya tar aramidan day tao dito balay, Hilda. Anya pa'y kumamanang. Ang singir itibayad ti utang mo Anya? Awanan ka itibain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay ikwa. Agpalawagak ading ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayadam ti utang mo. Tapno maala kong ti titulo ti daga. Ipangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo iti balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal na iti titulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Ipangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudno nga insardang mo ti lending. Ngamnay, ay tamot tin mangisal na iti titulo ti sabali at tao tin sukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day talukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuti nga to pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipangmuspusam Utang mo dayta, di rumbang laang ang bayadam. No may day ama ng sabit dito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga notil-tila man ti umay nalaalaan. Payan anak ko, anyat na pasamak. Insalda na madgayam ti titulo ti dagak amapukpukaw. Anya, Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga no isumutan ti isaruno na. ay una yun day di akapsa. Nalaing day nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti dagak. Lakay, sikaman pa'y timakam mo kadag iti upin.
Mapanak iti ayan ni nanang. Talaga ang madepresa ko no kastoy lang. Madepres nga ibagbagam mo, tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kano, mati di balayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapo itinaramid mo. Sana mabalintikas na. Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da, no adama ng takawam apapeli si jay. Asino, ti pagparparikutam. Makitam day ta abunga ti aramin mo. Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalip na ka. Nanang! Nanang! Oh, anyat masapul mo, manang sabet. Adda ka din ni nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda ading ko. Parikot mo matanaday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak amis mo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda day ti titulo. No di kakat agraraman Pangasim ading ko. Mabagti taklakit din o kastoy lang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinamnamam apagbayad mo, isardeng mo ti umutang. Mairamanak pa yan, itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagtitak. May stress ak launa yan. Di nakbutbut ngan kunakmanan. Nalaing kayo nga umutang, kas kadamang isalda iti kumkumpurme. Gamno pa nagbabayadan, ibagayo ang may stress kayo? Ibagayo akas la mabagtit kayo? Inakdramaan akas ta Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.